Koja životinja je simbol Kine? Panda. Koji kontinent je otkriven poslednji? Antarktik. U kojem sportu se dodeljuje zlatna lopta? I tačan odgovor, u fudbalu. Koji filozof je poznat po rečenici? Mislim, dakle postoji. Dekar. Koja je prva knjiga štampana Gutenbergovom presom? Biblija. Koliko godina je trajao 100-godišnji rat? 116 godina. Koja se drevna civilizacija razvila duž reke Ind? Harapska. Koliko godina traje jedan vek? 100 godina. Kako se zove prvi veštački satelit lansiran u orbitu? Sputnik 1. Koji kompozitor je ogluveo, ali je nastavio da komponuje? Beethoven. Koja je najduža kost u ljudskom telu? Tačan odgovor, butna kost. Koja se zemlja ranije zvala Persija? Iran. Koji gaz biljke koriste za fotosintezu? Ugljen dioksid. Koji je glavni sastojak stakla? Kvarc. Koji jezik ima najviše izvornih govornika? Mandarin. Koji je najstariji univerzitet na svetu? Al-Karavi. Koja je zvanična valuta Švajcarske? Švajcarski franak. Koji kontinent nema aktivne vulkane? Australija. Koji je prvi element u periodnom sistemu?
Hidrogen. Koji je drugi najnaseljeniji grad u svetu? Šangaj. Kako se zove najdublja tačka u okeanima? Marijanski rov. Koji je jedini metal koji je u tečnom stanju na sobnoj temperaturi? Živa. Koliko dana ima prestupna godina? ...366. Koji je najhladniji poznati prirodni element? Helijum. Koja je najduža železnička pruga na svetu? Transsibirska pruga. Koji je najstariji pisani zakon poznat čovečanstvu? Hamurabijev zakonik. Koja planeta u sunčevom sistemu ima najjače vetrove? Neptun. Koji metal je najskuplji na svetu po gramu? Rodijum. Koja životinja ima najjači ugriz? Krokodil. Koji je jedini poznati slučaj kada je ljudsko telo pogođeno meteorom? Na ovo pitanje odgovor ostavite u komentarima. Također, ako ste uživali u ovom kvizu, ne zaboravite da subscribe-ujte i lajkujte ovaj video.